in dobrodošli v novem videu in danes je končno kle season 7 v Apexu in ja, tale trailer. V bistvu jaz sem to itak že videl, ampak še vseeno boljš. Zdaj pa še to pogledamo še enkrat. Zdi se mi, da ne bi zelo uspela tale raketa. Super je, da ima Pathfinder dosta velike mehanske možgane. Nekaj pa zginem. To pa je bilo hiter. Opa, novo vesolje. Opala, nova mapa. Nice. Zakaj se mi zdi, da nas en želi uničiti? To ni dober. Zdi se mi, da Rampart pa ni reči ne znate leteti. Ajde, se res pozabil sem na to. Dober. Uspešen pristanek. Wow. Kjera lepa mapa. Nice. Opala. Evo ga, novi avto. Kdo je pa to ti čudak? Kdo si ti čudak? Vidimo čudak, ne? Nekaj naredilka bom. Zanimivo. Ajšno, če bi bilo to dejansko res Pathfinderjeva moč toliko fajna, to bi bilo ful zakon. Aga, Crypto, Bangalore pa Bloodhound. Evo, to je drugač tale novi heroj. Tole bo njegov, tako bo tole njegova posebna sposobnost, ki ima slot vse čas. Pač to na par sekund. To bo to zanimivo, ko se bomo tako lahko pucali na avtočkih. To bo nice. Evo, tole bo pa najmočnejša moč. Pač, to bo pa super moč. Ok, evo, imamo tole klube. Ok, tukaj vidimo, da so že eni ustvarjeni. Mi gremo kar na tole. Ok, ne vem, kako bi dali. Ne vem. V bistvu ne, dajmo najprej tole pogledati. Kaj imamo kle? Zanimiva. Ja, tole bi jaz dal. V bistvu moram imeti neke meče. Mislim, ta meč pagana. Ok, imamo dinozaure, zvezda. Tale je tudi huda. Aj, se res. Tole se zelo spomnim, iz kje že je tale znak. Ok. No. Ok, recimo da tole. Evo, ja, change color. To nujno, ker mene ta color žicira. Ne, ta color. What? Ok, imamo tole bomo imeli spremembo. Kaj imamo tle, sploh kaj? Jaz bi dal tole. Aha, evo, tukaj... What? Aha, ok, evo. To, kar sem iskal. Ne, tole ni tako zelo fajn. Tako pa temnej. Ok, recimo, da v redu.
tole. Nimam nobene mišljenice, kaj. Ne to. To smo dal kaj. Tole sem dal, ja. Tale zgleda zanimiva. Ok, ajde, dajmo tole. Pa dajmo save. Ok, imamo tole. Kaj imamo to? Nimam pojma, kaj bi dal za tole. Ok, pustimo to. Kaj je to? Club settings. Aha, ok, ne, jaz tole ne bom dal nič. Zdaj pa name. Ne vem, kjer bi dal name. Kaj pravite na to? Slow Army. Dobro bi bilo, se mi zdi. Pol dajmo, mi rajš v bistvu, bi veliko rajš videl samo tole. Ok. Že malo. Zakaj malo? Ok, zdi se mi, da je to. Mislim, meni zgleda kar dober tale grb, edino pač res te meče pa, ta meč pa Arthur Ivan bi dal stran, edino to. V bistvu, a pa dajmo še malo pogledati. Ok, ne bomo torej imeli Slow Army, tale tag bo Slow, tako da če igrate Apexa, nam lahko joinate. Mislim, dva poznamka ne boste še itak še v tem videu joinala verjetno. Tako da, ja. Gremo create klub. Kaj moramo to? Ja. Ja. Imamo klub. Ok, zdaj tole smo pogledali. Naredili smo si tale kakor klan. V bistvu, tole lahko povečamo na več kot 30 playerjev. Ne, zdi se mi, da ne moramo. Ok. Ok, pogledamo tole. A ni ta skin že noter? Ok. Ok, imamo tole. Dejansko, WTF je to. Pol tudi to je... Ta dva sta mi slaba, ona ne vem. Za Revenanta so mi itak bolj kot ne vsi skini brezvezni. Pol, recimo za Bloodhounda ni ne vem kaj, če povem čisto po pravic, samo je kar dober. Mislim, zdaj jaz gledam še kleke za Battle Pass, ker itak se ne bo nič dal dobiti pa luna za naprej. Ok. Pa imamo tole. Meni se zdi kar fajna. Dober. Imamo tole, tega itak dejansko jaz ne bom nikoli uporabil. Mislim, zakaj jaz tega ne uporabljam, zato ker bi preveč loota, mislim, preveč mi zavzame enostavno. Ok, vidim, da je koliko 88 dni je ta sezona, mislim, bo dolga ta sezona. Tako da ja. Ok. No. Zakaj ne moramo klikati naprej? Ja, ok, dobro, zdaj sem ugotovil, kako se to naprej komunika. Ok, ta skin... Zakaj? Ok, super. Ok, ta skin mi je kar v redu. Mislim pač dejansko eden najlepših skinov za raid. Meni osebno. Ok. Triple take, pa tega tudi ne upravljam tako zelo veliko.
Prav tukaj bo robotek. Tole. Ok. Imamo kaj? Tole imamo še. Pa robotka. Nice. Nice. Zdaj verjetno sploh ne bi pazil tega. Ok, to je nice. To mi je nice, da dajajo dejansko še v free pass te stvari, torej super. Ok, za Power Rail bodo dodali. Mastiff, mislim, tal mi je dober, za Power Rail je full dober skin. Pol imamo tole za Mastiff, pol Evade, Peacekeeper, Mozambique, Wingman, pa Re-45. Tale Re-45 je dobil zdaj en dodatek, tako da, ja. Kaj imamo to? Nič kaj tazga. Dejansko res nič kaj tazga. Tole Raid. Kjera brezvezna. Ok, tole mi je tudi čistkaren skin za Octana. Ja, Octana. Tako da, ja. Ok, tole Kuroki. Nice. Mislim, tel bi jaz itak rad imel, ker jih dejansko nima nič. Ok, imamo tole. Pol. Imamo še tole. Imamo to. Nič kaj tacga. Ok. Pa imamo to, brez veze. Ok, tole je na novi mapi, to bomo še rabili pogledat. Ok, pa imamo še tole, tole je za kjerga. Ta Pathfinder ima pa res vedno neke probleme s temi ptiči. Pač dejansko. Ful lepa. To je dejansko ful lepa slika, se mi zdi. Brez veze. Ok. Ma tako. Ok, pa tukaj spet dobimo malo tega modrega denarčka, to nimamo nič. Kaj je tole? Aha, za Gibraltarja. Gibraltar je itak ne uporabljam toliko zelo veliko. Wow, ej. Ni boljšega. Tole kjer? Aja, tale? Mislim, da je za Miragea. Ne vem, za Miragea se bi mi bolj zdelo, da bi imel nekaj tacga. Zakon. Kaj imamo tole? Kar nice, kljub temu, da tega ne uporabljam. Wow, ej. Aja, to ni R99, to je R301. Mislil sem, da je tole za R99, ko sem najprej videl. Pa pol tale je pol 110 level, mislim, to nam bo itak uspel. R99 je itak shit. Ok. Kako bo to stal? Ja, veliko preveč bo to stal. Ok. To je to. Zdaj se pa vidimo v igri. I'm the jump master. You're falling for me already. Champion is quite a karen. Se glih to. Oh, shit. I bet that's a good spot. Woman's intuition. Jaz ne znam te mape igrati. Getting damage. Enemy down. Enemy here. Up close and in the biggest Ok. What's mine is mine and what's A ti yours slivu. is mine. Help would be No. great. Ok. They're not getting back up from that. Could use backup. Nice. Roktanu, da si lahko da lahko imaš uno moč njegova, pa se šildaš. Kaj je to? Ja, pa Roktanu. Kurac pejt! Kaj? Jaz ravno ker tamle mi je There's folk. an enemy. Reloading. Yep, I'm here. I'm back. Don't ask questions. Setting up shop.
You've got 30 seconds to get to the next ring. If you Pridite do mene. get ready, there's an enemy close by. Dobro. Reloading. Knock. Ok, nice. Klop, to. Nice. Whole squad down. Ja, jaz sem killi ga. Smo 40 itak. Charging up my shield. Lifeline knockana. Dva cigota sta tle. Smijo porivajvat. Jaz pušam. That one's out for the count. Ok, nice. Charging my shield. Enemy over there. Don't let them Vidim see ga. you. Mrtv je. Mrtv je. Ni. Mislil sem, da je sam en. Sorry, ej, 5 hiter je nazaj, jaz rabim nujno kill. Nič Recharging nimam. my shield. Mislim, da je eden, okej. Ja. Fuck off. Aki, zdaj spokojno. Up. Kaj? Ubil! Čak da vidim vse. A ja, ok, tak je šel. Dober! Dober! Nice. Bravo! Super! Lepa! Ok, super, spet. Prva igra, prvi win. To je neverjetno moja prva igra v tej sezoni.